I dobrodošli u još jednu epizodu LAN tutoriala. Danas ćemo igrati Skype PvP. Samo da se obučemo. Ovo. Tu. Da skroz obučeni jesmo. Ne! Gdje sam ovo otišao? Da možemo sići nekako dolje. Čekaj, neko već ide dolje. Je. Ne! Ljudi, šta sam uradio ovo? Je! Odmah sam umro, ljudi. I ovdje se trebamo pasti, ovdje imaju nekih rupa. Ovo je kit, mod, kit. Dnevno ću uzeti. Hajde. I ovo trebam čekati 41 sekundu. Aj bolje ovaj onda. Čekajte, ljudi, meni je ovako jednostavnije, vidite. Ovo tu. To stavimo na 2. Čekaj, nisam nešto dobro. 2, 3, 4. I ovo tu može ostati. Ljudi, idemo sada bježati tamo. I ove mogu ubiti. Goriš. O, bolje ja bježim. Evo, ja ne mogu preskočiti, ljudi. Ljudi! I trebam... Ne! Jo, kako ću da pobjegnem? Ne! Idemo još malo. Sad ću uzeti onaj kit koji trebam čekat. Dnevni kit. Evo ga, ljudi. Idemo dolje. Oj, ja mača nisam uhvatio. Idemo bježiti odmah tamo, na mostić. Joj, ovo je ocijelio dijamanata. Ja ću ga napast. Što je ovo? Prskani napitak čega? Zdravlja. Što se ovo desilo? Koji je ovo? Otpor prema vatri. Sada ako neko ima pogon vatre, neće mi ništa moći. Odem ja skoro. Odem. Ne. Idemo, čekaj. Ovo, idemo na 1, 2, 3, čekaj, idemo ovo na 2, strijele ćemo ovdje staviti i idemo na 3. Ovdje ima ovih napitaka, idem tamo, ma tu sam bio, tu nema ničega, evo, možda ima, daj. Kako sam ga odbacio. Ne. Digni glavu. Malo sam loš ovdje. Idemo.
kit. Kit mod. Hoćemo ovdje i ona 3 koji u zadnjoj do sada borbi. Idem na onog tamo. Sorry, idem ja na most tamo. Ne. Ne! Ne, gađa me neko. A daj, nemoj mi reći! Ne! Ajde. Ovaj kit koji uvek. Ovo ćemo tu. 1, 2 i 3. Idemo u napad. Čekaj. Šta je ovo bilo? Ne, ajde ga, ajde ga. Ne, pogled vatre ima. A daj. Šteta. Ne. A daj. Bježi. I uvijek sam... ulovit ću te. Ma da je on pao. Ma ja sam pao. Jer sad ću dati sve od sebe i najduži ću ostati. Što je ovo? 1, 2, 3, 4. Kako lijepa kuća. Ali ništa nema unutra. O-o. Ne, a ne. A jebem ti kurac. Oprosti. Ma da, idem ja ovaj kit, ne da se meni čekat. Na 1, 2, 3, 4. Tu ćemo to ostati. Trebamo mu sigurno jedno srce, ljudi. Uvije. Upa. Ne. Što je ovo? Čekajte samo malo, ljudi.
Neko nas gađa cijelo vrijeme. Čekaj, ne, treba se zaletit. Idem ja za ovim tu. A daj! Jebo! Robasi, biri. Nemo me sa strelama. Shit. Shit. Ljudi, još 2 ćemo odigrat i to će biti sve za danas. Može? Može! Buri! Idemo! Bolje ja bježim. Opa. Je. Molim te! Ajoj. Još jedno, ljudi. Još je! Gdje sam je ovo? Da ovdje ima kit neki. Luk strijela. No idemo i bez stvari u borbu. Usudim se ja sve da... Samo trebam naći brzo stvari. Evo. Začarani mač! Ne! Pogon vatre! I ljudi, to je bilo sve za danas. Vidimo se vrlo uskoro!